Snage Vojske Jugoslavije pojačali su i dobrovoljci iz inostranstva koji su hteli da se bore protiv NATO-a i oslobodilačke vojske Kosova. Malo je poznato da su među dobrovoljcima bili i ljudi koji nisu iz tradicionalno slovenskih ili pravoslavnih zemalja. U internacionalnom odredu su uglavnom bili Šveđani, Finci, bilo je Francuza, Ukrajinaca, ali iz ovog zapadnog dela baš Ukrajinaca, znači ne Rusa koji su bili državljani Ukrajinske republike. Zatim bilo je i deo iz Engleske, odnosno tog škotskog dela, i iz Evrope mislim da više niko nije bio, ne mogu da se setim sad poimenično, njih je bilo negde oko 30-ak. Možda bi me neko pitao ili bi bilo značajno da kažem šta je bio motiv tim internacionalnim odredima, odnosno dobrovoljcima u internacionalnom odredu. Oni prevashodno su imali suštinski opredeljen idejni pogled na odbranu slobode, jer tada je Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija, prva se našla u tom multipolarnom svetu da pruži otpor jednoj oružanoj sili koja je važila da je nepobediva, kojoj nije smeo niko da se suprotstavi. Važila je za vojsku cara Dušana koji je u današnja vremena ovladavao svetom. I oni u ime slobodarskih ideja su se prevashodno našli na strani Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije odbrani, ali obzirom da su upravo provodili vreme u ratovima na zemlji i planeti gde su se vodili slobodarski ratovi, a to su radili uz određene novčane nadoknade, tražili su motiv, odnosno tražili su sertifikat zato što im je cena njihovog učešća u tim borbenim dejstvima gde se to plaćalo, rasla i davala. Na primjer, do dolaska na Košare njihova cena na međunarodnoj ili, da kažem, trgovinskoj, to je sceni ratovanja je koštala od 7-8 hiljada dolara. Govorili su da posle učešća na Košarama sa sertifikatom, odnosno uverenjem da su bili učesnici na Košarama, da njihova cena raste na 12.000 dolara.